Shama Kwaba, Shama Mpesuaso, Mpesuaso ready at the Bravo. Now, all him send him who are cross one Mpesuaso, and only there drinking who sumo. Now, I am a man for him penny for whom said Debbie. And you may be cross one yes, yet, and no be a house one edica. They are mamma for who. Yawa Shama and now introduction, ya never be a day to Shama Befe. I always said, I am a TTA. No, I was Shama Befe. Ujida, I am moto and a pump now, Shama. What a very bad situation. That's all here. Dana Pumpum Crano. Eh, or here Dana is in Basa to a guho, some petty, to say yes. Ashamani, Bola Nesham, quite the Dicayama Machi. Now go be fear. Now has said the Bola Mawachin is scattered a house, why yes, yeah. Now said ya a hobby and wow, but will say yes. Bibia Kama, Member of Parliament, your where you might your papa. As one more Guhano, ya 12 hour, and so a Juma Shahani pay Guhano, and Yasam Ketua, and your Jedia Pad, Yashamaya, a Jedia, Yabi, Papa. Now, so Jedia who tasks Womuchiano, a home fast one womunana, and a menante. Yanko, near man for Dinkomo, Mammy Trash Hammer for New Fanslow. No one to say. A Juma by Pani, Yoa, Ghana has a year. A Juma by Pani and a champagne for one side. One more year, and my year. That's it. That Yamon Pepe for fashion. Shama markets now, ye PM was Shama markets here, Jamie Mpesuaso, and Debra. I shall Mpesuaso your way. Now, how do you go? Want to be trying demonstrations? I allow to say yes. Woman, ya bro, woman didn't know. Yezo, woman, ya didn't cast home to me, Broco Road. One say here. Now, one got over my bridge. One got over, say, woman, ya broco. Nay, about PM market, ya market, I said, ya. And the phone some quan who are because Castle, they say, and they're from where ye. Oh, bad traffic. A frasi free overhead in a pumpum. Now, tears more, tea, can't be bufu, none break failure. Yama, memoir, who much solia, who much bay, Jumapa Bibi Cacragodi, while her nine young woman. One more, the better outside the crunchy or Muguano, and Tom, and the answer, and tell me, Jack. Minimal crunchy, be on why be on the better outside, Sentia, one Mugu, a quano, one better, remember, Brian Frosty. I made the mother. You, what out on it? Leggings, what I say. I've been a chef. Yo, yeah, she's a Shama Mpesuaso, so what about? No, Shama. What about then? I'll request a member of Parliament. Patron coming here and Kayana, and I am Tonadian, because I and I have why and power, money through Hana. I want me to be as a fine. We are near Question Market. Because if one or my acquaintance coming and I papa no my and uncle. So, but me at Choco Hanika Crana. They have my fine uncle at Choco Hanka, Bedwam. Choco hadn't every Choco, never be out a quiet car, Banner said, she first one I and who's a carny, Banner Susana, a bit near to the Kajan and take someone at somebody. SMP was I also made the memoir. Miss Medidi, and think I am my said, I'm up on my hand. I am Mrs. Second year, and I am blocking quite a percent. Namunia Sunday market and a weekend market. I said, Sunday was so quite yet to me block a quite weekend be. Not quite do I am blocking no mother good no more idea. Sometimes they are fashion, and then they be a no bookwan. And so Cabaway, and answer as I was said, and the Yamisum. I say, Bamarket, did just I said, and I said, or body and so dear command and said, come with the best be a member that young Cabaway. Medas, Papa. Who what has say, self motorcar, who a woman say. Pacho, as I said, because of family winning, so who crack around be all 1 year, 1.5 first on go to school. But here, ye baby and shedra, yet to a pound a goose, your child lances, try a ticket. Said a bit to say a meshedra, yet 2 years, Pamia, ye any baby can I share private cinnaban from a dinner private cinnaban, but government market, a yapata. Say market yes, cinnaban rank, ye never baby ashe. So called government market near an apata. It's almost any way, store be the Binamuti Chamaya. And I want to so, and I want to so. Some of your market no more tongue. Yeah, go on, yes, can't be. All my stores were marketing, and I'm saying I just marketing as a bottle. Back up on the market, in the store 3, 4.
na ye go kwan na ye nya bi asen se ye ni skenti sikafo na eku ye okuru patro no wo didi boso sa no won kwawe bo nukre se hanom de efini de adokro kroipa wo hwe ye gota munum ne ade a ball aholo a egum enso to a na enya ba bi mfa enti enam saa nso to a na hanom se obi a eden obi esofa enti no efini de ade a ye koso hanom se yi pa enti no se mbetumi edi ho dwuma ama efino abras wa hanom a anka beboa ye magana enya eni age asaman ene we asama market ena ya ba bedro Mpesuaso ye ba ye de ehunu ne ye ka me ka say nei ye suro hwe sa adwuma no ne ye yo ne ye boa ma ye tumi ye magana akọ nanimu enti enya enye papa so papa so ho na ehu wo ba ne akwan se ohwe se de akwan de kase siti akwan ye so kama so afan akwan kitikiti we yo so dwadifo so ewofa ye o madwe kwan ne bia boso no wo so se nyo mo wo mo na betire mu wa usu ye dwade mebo a fa sha ne na kwadwo mu fa tedwo mu na ho no ayama ukwa wunya ba bi nhedwa ukwatina obi ye no se fa wapamo ras na mo gine so ye ni skasa ye betima kwakwaji sa store ne bi enu ntina ma ye so ye okwa no enti ye sra ba se we si market ni bi ma ye so ye nkwakwatram na so ye bi ka bia te free ma wadwane pe enti me ba sa me ye dwane ye nim sa ha na ti na wadwane no wasa ba betina se me ni ba bi amekwente ha ya no me sa betina accident esi wa ka tumi bo bi wa ende intense papa mu o se kada moto no mo haju apa omu de utu ade a udun agwa be fa osisi a o njina po mbisa o se den na ayewa na se den na ayewa nto omu so mo haju ashama apa ya ha oso o so kada fo hajune ma me o so ton ade wa ha ton ko echi na aha asa nipa gu ha se nkran ashama nipa wa ha pa o nokre nipa wa ka kwan no so sesi ade we ayem nkofo hwedwa e wo kwan no so hwa apata sika no so nyo bia na ewuska obi we loan no de ye edwuma nto na wa se government o hwema ye azan se ka bi tumi take free kra e ba be nu omomo e sense nipa so de e nkwa ehia so sika na so kakra obedi nti na ama wa ba betena lor kwan no beda cho mo hwema ye beda se ye ma me bi etwam e na ma frɛ no ne ba se dachi e na wo sen ye na asɛm na ahomte ohwe se dia kwan hu ya gba pesuo ya edira ya zoom la ya okra be fa ne mai ya wonya ba bi mfai ya utwam wa ha human traffic how me pa me was so much no mo ye bibi fun because utwam sometimes a car no cry and she say ni pa etwam anya akra ka ebebo nti was so mo ye bibi fun kwacha na de ye wura dwanem na ye hwe se de adwa no o mo kasa ne ye ho aye ma wo munya ba bi ntra no se de sitie na ma me ba kwa kasa pa ma feeling se nei say ya private yank ya na ba nsoro eya aban de ni ya risimdwe so ni ya ja ne sa na ba sa ya didi sika so ya hu de sika yi na ye sempi so ya tia ya hwe kwa sempu ntuo bebe ya brabom ensu puntuo ya tena ho anya ma papa na mom ye wa rehiremu eja nka echi se betimi abante ye mo wradwom ni ya hwe se de hosote ya radwanim na sadia edwa no ema na wo monte so o kare me se nukura bi bewom se ye radwanim so se ekwa bi ani ha papa ekwa ni de bi ni ha papa ahokyere mu we se mu ache kakra wo mu egu abonte ye so wo mu wura ma ebia no wo manya space sadia o mo ka no enti se ni abrosa ni ebe no betimi aboa na wo hwe wo mu ewadwa na mu so a ni o mu bedi nkomo because well who say dwa ne ye pave mu ka de ye pave me ya to the cement ebia bi wo ho ane ye to the cement so to ha dwene minim se wo mu agya na bia ba bi o medwo so de ade ebia ha no kura no so wo mu security bambo bi wo ha ni nyina na adwanefo anu ane betimi atra ma ye hunu enti ye ne bi eni nkomo ma me ma me ansa ma me ne se wo be dwan mu fie be se o me wa ha ma che ye pa na o ha be na wa ha ahokyere de me hu sa asem ho kyerem kakra na de bi so baby I want to hire pa esio to so a apata ni se mu susa ye brewa ha ye ni toilet ye ni ju so bia gata sinu sunu omu ntimi yim hire wa ha pa ema yare one sample bi pa ha ni pa wa ha de nya asam ketua ye de ma me ba ko so eni nkomo edwa wo mu ache kakra ma me
That's say. Nyame Adom. Yedi mo lampo. Yedi lampo. Na so ye wa ho kire mu. Edu awe ya omo asinu. Omo aye wie enimu ha se omo bubu maye. Omo se omo mbu. Na ya bu eyete omo sinu tin ko. Ena omo mbu dwanu e ma ho ye ho kire ye hwe se na aha ni nyina ye so. Obi sore so na opeja container besim. Dwa ye se apata nu da ho. Na ye fato ade apata nu ni nu da ho. Obi sore na di container no di besi jom ni nyina ye so. Nti oha wo jom nu mai pa. Nti saban bebua ya na jom nu enda ho na obi atimi bedi jwa na ye hu toy. Wachem yene ebi edi nkomo na bi bisa se mu wo baby amojo so baby amoja mo nine na store na wo so ho no omo nkwa bola omo bi uko hosisia na ho na ye ma ye ni gata nsuo to a apata no nyina ye ma ye ho kire wa ha ye ni light ba apata na omo be ye chat wo no ende o ma ye light ama ba ha de ni light ade sakakapa na esuma dunie enti no ye hia light gata no so hu hia e na bola no esro fo no omo store no mo ha ye ene omo bola ti e ho akire ye ha bola asem de aduane amoto wo ha yi se de be ha dune o ha adwen pa mutimi jaya na ye ma ye be ko office akwa so ma be sisa bola asem de hu hia ye pa. But this has been a issue as a ya trend where your bola trends because uko a market ya hudu ni nyire mo one particular issue o mo kan ko ho asem bola see e dia be see abonten na ene aduane ye competition ye ba ha so utumi se once na nam ha say yes siso a cholera ye ka ho asem be de na ko ashama cholera tisi ha ahanya asem ketwa na se dwa o mo to aduane bom na se bola shuba ma ye me fa nko once na nam aduane so a na fa cholera ma na de ne be ba ma ne se ha wo mo panyifo a ha sole otom na yeguso ya ye ne omo twetwe kobo no ma kire ye how pot ya ewo edwam ha na mo ba na mo ba ye interview na mo nya hwe ye hu putu obi ye hu kosto bia ya brabom etibi de ye mi sa sama na nkanga na ho because ye bibia mfa ye ho wa kata hwe edwa ya hwe akoko bi e wo ho omo ton akoko na ye sa ton mole a ye duane omo ti bona so ben ye hu putu obi ye hu kosto bia ya brabom o ti je to aba apata we omo ton ma 60 million o ti je hu hwe akwese ye wo edwa na chi wo hu so mo mbubu ye nti ye sra mo ansa mo je mo betumi di mo ato na ma boye na sakra bia ba ya brabo ma ye beda mo si papa enti mo yele mo ma ba na ye wo se Adom TV na ye wo se mo je sakra bia e den aba ya brabo mo timi de ne anya me se mo siri na mo ne ni gua we dia e sika bo e dia ejuma because yan ka say wa e ti bi ko tan get go siri wo enti ye tra na sia e dia ejuma wa anu yes what say na dire as a young man who nya adwuma wo be yo adwuma de me nya adwuma me yo nse adwuma de bi ma nse na me so aka anu na be bia mo ya ha mo so wie obi to ade wa anu madam no na mo to apata no ye madam ba ko wa no o ma in ha se entra na mo de ha get ena su we kwa na mo so mo da ha dia guest ka o guest dia o mo ba means sawa be ma de timi firi bibi to mo so ma be firi one inch no akọ ye wi ade asan be to wa de o bra ye so mo si wi mami we need no kre si ba ye si di adwuma ye nya brofo ba be bia mo we asem rante ka adwuma de mo be bi na re wa si wi a utumi ya adwuma mami we need ende boy mo ye ba ye nya ma ho de wo usi de utu na de we hit na adwuma de utu de kra obi shop ne pese usi wi a si wo fi e mami aye adwuma ma anya obi shop ade nyina ye adwuma ma ye nyina mo sa fili girls ha mami da bia de fili girls wa ye no one e di an wa gra it's that you see for a man to even come out to say a thing like that so how where so mo how mrantie mabunu nei ato se so omtumi eba monte ka sansem no a na so how ho eti yentu hu anamo dwam ahodo a ya ba nyina no how ahodo no donso ebia ne de na ye to aba ye pensu sanso enye ne fe ne se ye ben sala akoto aba ma wo be bia kwai
abe member of parliament ya na abe minister abe die there be ye to so betimi aboa ye entitu anamopa na moa maye hu puntudu emputuo e wa ya brabo ye to aso e de de dwom ne enkomo e de besie ne bom ye guso wa sha ma Mpesuaso de wa ha nyina no ye be mama hu